நண்பர்களே, இந்த உலகத்தில் எல்லா நாட்டுக்கும் இருக்கின்ற ஒரே ஒரு சனியன் தொல்லைன்னு பார்த்தா அது ட்ரம்ப் தான். அந்த ட்ரம்ப்ட தொல்லை தான் தாங்க முடியலைன்னு பார்த்தா நம்ம குட்டி ஸ்ரீலங்காலையும் கூட ஒரு குட்டி சாத்தா இருந்து கொண்டு அவன் தொல்லை பெருந்தொல்லையாக இருக்குது. இந்த டாக்டர் அர்ச்சுனா என்கின்ற விசர் பிடித்த பைத்தியர் அர்ச்சுனாவை பற்றியது தான் இன்றைய காணொளி. இந்த நாய்சேகரை என்ன செஞ்சா நல்ல මිනිසුන්ට ආරක්ෂාවට තමයි ජැකට් එක දෙන්නේ. அந்த குட்டி நாட்டுக்குள்ள எத்தனை ட்ரம்ப்புகள், ஒரு பக்கம் அங்கால ஞானசார, இங்கால ரத்னஹிமி, இது போல ராஜபக்ஷ கூட்டாளிகளான இந்த விமல் வீரவங்ச, உதயகம்மப்பில, ஜொன்ஸ்டன் பெர்னாண்டோ, இவனெல்லாம் காட்டின என்டர்டெயின்மெண்ட், இவனெல்லாம் காட்டின கூத்து போதாதுன்னு சொல்லி ஒரு மாற்றம் தேவைன்னு சொல்லி இன்றைக்கு என்பிபியை தேர்ந்தெடுத்தாங்க மக்கள். அதுக்குள்ளே சாவகச்சேரி மக்கள் மட்டும் சற்று வித்தியாசமாக ஒரு பைத்தியத்தை இந்த பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்பி எங்களுக்கு நீங்கள் என்ன என்டர்டெயின்மெண்ட் காட்டுறதுக்காக இவனை அனுப்பி வச்சிங்க. ஓ நண்பர்களே, இந்த நாய்சேகரை பற்றி தான் நான் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன். இப்போது கிட்டடியில் ஒரு வயசான பொம்பளைட்ட கூட அந்த மாதிரி அடி வாங்கினான். அப்படி அடி வாங்கி வெக்கமில்லாமல் மானம் கெட்டவன் இன்னும் போகிற இடமெல்லாம் ஏச்சி வாங்குறதும் பதுவாக எடுத்துக்கொள்கிறதும் பாருங்கள். ஒரு சிங்கள பொடியன் வீடியோ போட்டுக்கொண்டே இவனை பேசி எந்த அளவுக்கு இவனை கேவலமாக கலாய்க்கிறானு. கொஞ்சமாவது அறிவு இருக்கிறவனா அவன் திருந்துவான். பாருங்கள், ஒரு போட்டில், பப்ளிக் போட்டில் ஏறி, என்னமோ அவர் தனியாக ஹையர் பண்ண போட்டும் இல்லை, அப்போ பப்ளிக் போட்டில் ஏறி அவன் சொல்கிறான், நீ லைஃப் வெஸ்ட்டை போட்டுக்கொண்டாதான் இந்த போட் கிளம்பும்னு சொல்லத்தக்கன கணக்கெடுக்காமல் வேணுமென்றே அவனோட வம்பிழுத்து கொண்டு புட்டிவாதம் பிடிச்சி கொண்டிருந்தான். அப்போ அந்த சிங்கள சகோதரர் என்ன செஞ்சார், அதை ஒரு வீடியோ பதிவு மூலமாக மக்களுக்கு எடுத்து சொல்கிறாரு. சொல்லும் போது வேறு வழி இல்லாமல் இறுதியில் புட்டிவாதத்தில் உச்சத்தில் அதுலேயும் எத்தனையோ கதைகளை காய்ச்சி கொண்டு வீராப்பு பேசி கொண்டு அவன் ஒரு நாய்சேகர்ன்றதை தான் புரிய வச்சுட்டான். நான் இந்த சாவகச்சேரி மக்கள்கிட்ட நிலைப்பாட்டை பிடிச்சிட்டேன். என்ன காரணம்டா, இந்த முழு ஸ்ரீலங்காலையும் அந்த மக்களுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஒரு தரத்திரியம், இவன் பெரிய ஒரு கரைச்சக்காரன். அவங்க எல்லாரும் பார்த்தாங்க, இவனை ஊரில் வச்சு சமாளிக்க இயலாது, இவனை பேசாமல் பார்லிமெண்ட்டுக்கு செலக்ட் பண்ணி அனுப்பிட்டோம்டா, எலெக்ஷனில் ஓட்டை போட்டு அனுப்பிட்டோம்னு சொன்னால் இந்த சனியன் தொலைஞ்சிச்சின்னு பார்த்துப்பாங்க. சரிதானே சாவகச்சேரி மக்களே? சொல்லுங்கள், நீங்களே கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். இல்லாட்டி இவனையெல்லாம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்புறதுக்கு இவன்கிட்ட என்ன தான் இருக்குது? ஒரு காமன் சென்ஸ் இருக்குதா? ஒரு டீசன்ஸ் இருக்குதா? ஒரு பப்ளிக் பிஹேவியர் இருக்குதா? ஒரு ஒழுக்கம் இருக்குதா? ஒரு நல்ல நடத்தை இருக்குதா? வாயை திறந்தா தூசணமும், கண்டவன் நின்றவனோட சண்டை பிடிக்கிறதும், சட்ட ஒழுங்கை மீறுறதும், போலீஸோட சண்டை பிடிக்கிறதும், பார்லிமெண்ட்டில் போய் அங்கே முழு நாடும் பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றகரமான விஷயங்களை விவாதிக்கணும்னு பார்த்தா இவன் அங்கிருந்து கொண்டு வடிவேல் காமெடி காட்டி கொண்டிருக்கிறான். இந்த மாதிரி பைத்தியங்களை பிடிச்சி நீங்கள் பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்பி உங்களோட ஊருக்கு பிடிச்ச தொல்லை நீங்கிச்சு, இவன் கொழும்புக்கு போனால் மினிஸ்டர் ஆயினா ஊர் பக்கம் வரமாட்டான்னு எதிர்பார்த்தீங்க. ஆனாலும் உங்களுடைய கணக்கு தப்பு கணக்கு தான் சாவகச்சேரி மக்களே. இவனை மாதிரி ஆக்கலையெல்லாம் என்ன செஞ்சால் நல்ல மக்களே, நீங்களே சொல்லுங்கள். வேறொன்றும் இல்லை, இவனை திட்டி தீர்க்க தான் இந்த பதிவு. வந்து கொமெண்ட்களை கொட்டுங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வணக்கம் நண்பர்களே. දැන් මේ බෝට්ටේ ඔක්කොටම ජැකට් දාගෙන යන්න කියලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔක්කොම ජැකට් දාගෙන ඉන්නේ. මේ මිනිස්සයාගේ තියෙන බුද්ධාචකමට ජැකට් එකක්වත් දාන්න නැතුව මේ අපිට යන්නත් නෑ බෝට්ටුවේ. අර මිනිස්සයා කියනවා, මේ මහත්තයා කියනවා බෝට්ටුවේ යන්න ජැකට් එක දාගන්න කියලා. දැන් අපි පැය භාගයක් විතර අවුවේ කරපෙදී මේ බුද්ධාච මිනිස්සයා නිසා ඉන්නවා පැය ගන්න. ඔන්න ඔකයි තත්ත්වය. දැන් කියනවා ඊට පස්සේ අර මෙහෙමයි තමුන්නාසලා මේක කියලා තමයි යන්න කියන්නේ. රජේනේ තියාගෙන ඉන්නේ තමුන්නාසලා. මේක ප්‍රයිවට් නේද? මේක ප්‍රයිවට් එකට බෝට්ටුව ප්‍රයිවට් නේ.
රජයේ බෝට්ටුවක් නෙවෙයි නේද මහත්තයා? රජයේ බෝට්ටුවක් නැහැ කියලා තමයි මම කියන්නේ. එහෙනම් ඉතින් දාන්න කියන්නේ ඔයාලා ඉන්නවනේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඔයා දැක්කා ඔයාලා කතා කරලා කියන්නේ. ඔයාලා තියෙනව නේද? දැන් ඔයා නිසා තමයි මේ එන පරක් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මේ මෙච්චර වෙලා. මන් නිසා තමයි පර කරන්නේ. මම මේක පෙන්නන්න තමයි නැග්ගේ මිනිස් ජැකට් එකක් නැති. ඔයා ජැකට් එකක් දාන්න නැත්නම් ඉවරයි. ඒවා ගලවලා දෙන්න නම් දාන්න. ඔයා තියනවා අපි ගමනක් යන්නේ අපේ අපි ගමනක් තමයි යන්නේ. ඔයා මෙහෙ කිව්වා නේද? ඔයාට අත්‍යවශ්‍ය ගමනක් අත්‍යවශ්‍ය. මම අත්‍යවශ්‍ය ගමනක් යන්නේ. මටත් අත්‍යවශ්‍යයි. ඔයාට ඔයාගේ දේවල් අත්‍යවශ්‍යයි වගේම අපිට අපේ දේවල් අත්‍යවශ්‍යයි. පරසම යන්න. ඒ වගේ තමයි. මොකද ඔයාගේ දේවල් විතර නෙවෙයි අපේ දේවලුත් අපිට අත්‍යවශ්‍යයි. එහෙනම් පීල යන්න. පීනලා යන්න බැරි නිසා තමයි බෝට්ටුවේ යන්නේ. මෙච්චර. මට පීනන්න පුළුවන් නිසා මම ජැකට් එක ගන්නත් වෙයි. එහෙනම් ඔයා යන්න පීනලා. ඉවරයි. කතා කරන්න ඕක කතා කරා නම් ඉවරයි මේ මිනිස්සු එක්ක එළියට ඇදලා දාන්නයි. ඔයාට ওই බම්බ කතා කියන්න බෑ. ඉතින් මහත්තයෝ ඔයාට යන්න පුළුවන් එහෙනම් ජැකට් එකක් දාගෙන එන්න. තේරුණාද? මට මෙච්චර වෙලා දාඩිය දාගෙන මෙතන ඉන්නවා. තමුන් අසර තේරුණාද? මට මෙච්චර මේ දාඩිය දාගෙන ඉන්නවා. යන්න ඔයා විතරෙන් හරි යන්න. ජැකට් එකක් දාගෙන එන්න කියන්නේ. තේරෙන්නේ නැද්ද? අවුරුද්ද දෙයින් දෙමලෙන් හරි කියන්න මේ මනුස්සයාට ජැකට් එකක් දාගන්න කියලා. එතකොට ඉවරයිනේ. TikTok එකට වීඩියෝ ගන්න එපා තමුන් අසර. TikTok වීඩියෝ අයියෝ මේ අපිට TikTok වීඩියෝ ඕනේ නැහැ. TikTok වීඩියෝ ඕනේ නැහැ. මිනිසුන්ට ආරක්ෂාවට තමයි ජැකට් එක දෙන්නේ. TikTok වීඩියෝ ඕනේ නැහැ. ජැකට් එක දාගත්තා ඉවරනේ. ඔයාගේ තියෙන උද්දච්චකමනේ තියෙන්නේ මෙතන. ඔයා මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කෘතිම ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා තියෙන්නේ. මේ දාගන්න එපා මම පීනන්න පුළුවන්. මේක පේනවද? දාගන්න. ඒකනේ ඕක ඉස්සෙල්ලා කරාන ඉවරනේ. නැති ආයත දෙන්නේ යකෝ. ඕක ඉස්සෙල්ලා කරාන ඉවරනේ. ඕක මම නැති ආයත දෙන්නේ. ඔයාලට තේරුණාද? හරි නැතිවට දෙන්න ඉතින්. පීනන්න පුළුවන් නේ. මේ ජැකට් එක නැතුව ඉන්නවද? ඉතින් ජැකට් එක නැති මිනිසුන්ට එහෙනම් ඊගා බෝට් එන්න කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා නිකම් බොරුවට කෘතිම ප්‍රශ්න ඇති කරනවා. අර මෙහෙමයි මෙහෙ මෙහෙමයි. ඔය වීඩියෝ කියලා දාගන්න. වීඩියෝ දාන්නේ නැහැ. වීඩියෝ දෙයි. එළියට එයි වීඩියෝ. ඔයා නිකම් මේ හැමතැනටම ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න ඇති කරලා ඔයගේ ඒවා අපි දැකලා තියෙනවා. ඔව් ඔව් මේ ඊයේ පෙරේද අර ඔය ගිහලා හොදන්න ඩොබියාට. මේ ඊයේ පෙරේද ගලකෙ උච්චෑම නේද? ඩොබියාට ගිහලා හොදන්න. අර නිකන් කේස් එකක් දාන්න ඒක කියලා. තමයි. ඉඩම් මම කියන්නේ මේක ගිහලා හොදගන්න පුතා. ඔව් අපි ඩොබියාට ගිහලා හොදගන්න. මේක දිහා හොදගන්න පුළුවන්. හොදන්න උන් ඉන්න නිසා තමයි ඩොබිලා වෙලා ඉන්නේ. ලොකු මුහුදක් තියෙනවා. පැනලා හොදගන්න. බෑලා පීනන්න. අපිට හොදන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පීනන්න පුළුවන් වුණා යන්න පුළුවන්. ඒකත් දිහා තපාසු ගාවේ පස්සේ පීනන්න පුළුවන් කට්ටිය. මෙයාගේ මීඩියා එක මේ. මෙයාගේ මීඩියා එක. ඔයා වීඩියෝ කරන්න. ඕක දීලා කීයක් කරේ හම්බෙනවා. ඉතින් අපිට හම්බෙනවා. ඇයි ඔය නතර කරන්නද? හම්බෙන එක. කොහොමද ඩොබිලාට කියලා තේරෙන්නේ නැහැ මචං. ඔළුව මුල තියන්නේ උන් නැවෙන්නේ ඩොබිලා කියන්නේ. දැන් දේශපාලන කතා ඉදලා ගන්න එපා ඔයා මෙතන. මෙතන මේ ලයිෆ් ජැකට් එකේ ප්‍රශ්නයක් උනේ. හරිද? එකක් අර ඔෆිස් වග කියන්න ඕන. එකක් මේකේ අයිතිකාරයා වග කියන්න ඕන. ඉගෙනම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ. ඔයා වග කියනවද මෙතන? එක මිනිස්සෙක් ගිලිලා මැරුණොත් ඔයා වග කියනවද? නෑනේ. ඔයා හොදලා ඉවරනේ. ඔයාට ලයිෆ් ජැකට් එකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් ආයේ දේශපාලන කතා කියනවා. ඔයාගේ ලයිෆ් ජැකට් එකේ ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. හරිද? ඩොබිලාට ඔය තේරෙන්නේ නැහැ මල්ලියා. ඩොබිලාට ඔය තේරෙන්නේ නැහැ. හොදලා පොරොයි. මේ වීඩියෝ ඔයා හිමීට ගිහින් දාන්න කලින් බලන්න. ඩොබියාට තමයි ඩොබියා කියලා තේරෙන්නේ නැහැ කො. මේක තමයි කියන්නේ. ඩොබිලාට තේරෙන්නේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න කලින් බලා ගන්න හොඳට. ඊට පස්සේ එඩිට් කරලා දාන්න. අයියේ ඉතින් ඩොබිලාට ඔය තේරෙන්නේ නැහැ මල්ලි. ඔළුව නැති එකක් නේ කියන්නේ ඩොබි කියලා. ඔව් ඉතින් ඕක කියලා කට තිබ්බට පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි පිළිගන්නවා. ඔව් ඩොබියා කියලා. ඩොබියා ඔයා තමුසේ ඩොබියා ඔයාට කරුණම්බු තියලා කතා කරා. තමුසුඹ කියන්න දෙන්න එපා. හරිද? අපිට මිස්ටර් කියලා කරුණම්බු කියලා කතා කරා. හරිද? ඔයා පාර්ලිමේන්තුවට මහජන නියෝජිතයෙක් වශයෙන් යවලා තියෙන්නේ මිනිස්සුන්ට කරුණම්බු කරලා කතා කරන්න. හරිද? ඔයා පුළුවන් නම් ඕක ගිහිල්ලා උඹ තමුසේ කියපු එකට ගිහිල්ලා ඔන්න නඩු කතා කරන්න. හැබැයි උඹ කියපු එකත් මං ගාව තියෙනවා. අපි ඔයාට උඹ කියලා කියන්නේ කවදාවත්. ඔයාලා වගේ ඩොබිලන් තමයි රට මේ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපේ අම්මා ඔයාලා මෙච්චර කාලේ ලස්සන සුරක්ෂිතව තිබුණානේ. මේ රට කොයි හරි කඩලා ගන්න මේ. ඔළුව කොයි හරි ඔය ලයිෆ් ජැකට් එකේ ප්‍රශ්නේ දේශපාලනයකට ඇදලා ගන්න එපා. ලයිෆ් ජැකට් එකේ ප්‍රශ්නේ දේශපාලනයට ඇදලා ගන්න. ඔයා නිකන් මේ ඔයාගේ රස්සා ඔයා පාර්ලිමේන්තුවේ ගිහින් ඩොබිලා වීඩියෝ එකක් ගන්නවා අපි දාමු. අපි ඔයාව ප්‍රසිද්ධ කරලා පෙන්නන්න. අපේ අම්මෝ ඔයාගේ ලිස්ට් එකවත් දාගන්න ලයිෆ් ජැකට් එකේ. ඔක කොහොම දාගෙන හිටියා කියලා වැඩක් නැහැ. ඔව් ඩොබිට තියෙද පුළුවන් ඔච්චරයි. ඩොබිට ඔච්චරයි පුළුවන්. ඔයා ක්ලිප් එක දාගන්නකෝ. හරි හරි. මේකේ අයිතිකාරයා වග කියන්න ඕන ඔබතුමා ගිහිල්ලා කරේ කරදරයක් වුණා. ඔච්චරයි පුළුවන්. ඩොබියා කටවාගෙන තමුන්නාසයි වැඩ විතර බලාගෙන ඉන්න. ඔෆිසර් එයාගේ ජොබ් එක කරන්නත් නැහැ. හරි හරි. ඔහම තමයි කතා කරන්නේ. ඌ ඔහම තමයි කතා කරන්නේ. එක්කෝ ආයෙත් මෙතන ජාතිවාදී ඉස්සනවා. නැත්තම් ඩොබියාලා කාටද අපිට ඉන්නේ ජාතිවාදී කවුද විශ්වේ? ජාතිවාදී මේ ඔයානේ අයිස්සේ. ඔයානේ විශ්වේ දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ දකුණේ මිනිස්සු මෙහෙ මැරුවා කියලා. මේ ශ්‍රී ලංකාව දකුණ උතුර කියලා දෙකක් නෑ දැන්. ඔක්කොම එකයි. ඔක්කොම මිනිස්සු ලාංකිකයෝ. ඕම කියලා තමයි පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. ඒ නිසා වැඩක් නෑ. හම්බෙන්නේ ඕක කියලා තමයි නැත්නම්. ඔව් ඔව්. මුන්ට මේ ඡන්දය හම්බෙන්නේ නේද? ඉතින්
ඔළුව නැති උන්ටනේ අපි කතා කරන්නේ. ඉස්සෝට කතා කරන්නේ. ඉස්සෝට කතා කරන්නේ ඩොබිට කතා කරන්නේ. ඉස්සෝට කතා කරන්න වෙන්නේ මල්ලියා. බය වෙන්න එපා. ඩොබිය කොහොමවත් හොදනවා. හරි මිස්ටර් අර්ජුන ඔය ක්ලිප් එක දාගන්න කරුණාකරලා. ඔයා මිස්ටර් වෙන්න පුළුවන් මම මිස්ටර් නෙවෙයි. හරි ඔයා ක්ලිප් එක දාගන්න කරුණාකරලා. ක්ලිප් එක දාගන්න කරුණාකරලා. තමුන්නාසලාගේ හොදන වැඩ විතර බලන්න. ඩොබිට හොදන වැඩ මට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ මම ක්ලිප් එක දාලා මේක දාලා මේක අයිතිකාරයා වග කියන්න ඕනේ මේක ඉන්න මිනිස්සු මේක අතන ඔෆිස් කෙනෙක් ඉන්නවා එයා වග කියන්න ඕනේ මේක ඉන්න හැම ජීවිතයක් ගැන එයාට කතා කරන්න එයාට කතා කරලා දැන් කරගන්න ඩොබිගේ වැඩ ටික බලාගෙන ඉන්න අපි ඒක තමයි අපි ඩොබිලා වීඩියෝ ටික දාගන්න. හැබැයි ඩොබිලා දෙන්නවා අපි ප්‍රසිද්ධ කරලා පෙන්නන්න. හරි. ඔය කතා කරනවා